Ka jingktah kaba arsien. Ko agri ke por ke nyepulian ke gospel ke Markus ke lang pra. Ke dekat kaba arpusan. Hadian ketau la bu pat ya la gekti haki kemat jangu badula pen kemiat jau de la pen bahapat jau badula ishna ki baro. Kiri-kiri kecing itu sepang ubriu uba madla uba don habet saida. Hak uba uniu ubriu ulawan balawan lam yu syau jisu. Bula kerpat ya kebanyo ya kejingkta nau. Deh bula bat uta uba madla na kekti. Ula ilam na yu syabar kata kesnong. Pada bula biak haki kemat jangu. Ula bu ela kekti hu ula keli yu meyu EAA. Pat ke Bible ko habo ula kemiat ti ula ong ngayu ke beriu ko miki deng bagi dayat. Hadin ke tau la bu pat sisien ya ke keti ya ke kemat ke jungu. Pat hadin ke jingbu ke jungu Jesus Christ ya ke keti ha ke kemat ke jungu ha ke ba arsien ula syai kedar. Kadongon da pedeng jungi idan kami ke jingktah ke ba arsien. Lada ha ke jingktah ke beningkong. Nakadaw jong ke jingbom nget. Balai bau Jesus Christ upen kenria ya uni ubriu nagri kesnong bedside. Kadai nakadaw baga kesnong bedside kadon ya ke jingbom nget pat ke jingbom pediang ya kaktian ke jong blai. Balai si uni ubriu dan nagri kesnong kabla pelong yu baun artetien ya ke kamba. Panamar ke jing artetien ke jong Jesus Christ shimlala banle ke kamba ke berjanai. Regi besngau tenat kalong bu Jesus Christ shimla ieno yu hangta. Ula kta yu ha ke ba arsien. Kani ka aingi ke jinghi kai bakadno ublay jongi ulong ubabha. Pun sien nagadaw ke jing artetien ke jongi. Ngim shimla yo ye ke kamba kumbangi day ban yo. Henry ublay ulong ubadap da kejing sungau senai. Ha kebalarangi wan syau. Ban ngiyai kerpat yu. Ban yarapru ye kejing telot kejengi. Unum ino. Akin mau ye kejing itu sepang weu beriu badan yu khun bapang bhur. Niu kena bun sinu persang ban no yap yel de. Ha keding, ha ke Pada bagi senran kilawan ban duai. Kamba kam shim leja. Hadian bau Jesus Christ lawan pat. Kamba kelaja. But shwa bau Jesus Christ le ke kamba. Jesus Christ la kren sepang kajing bom ngat. Niu beriu le ong ula dua ya khmat jong trai ku kan ra jarap ya kajing bom ngat ke jonga. Pada shisha Jesus Christ ulai rap ke jing bom ngai ke jing bat ha ke jing duai ke ba arsien hadien jo ke jing duai jing senran kon jing ulai yo ke jing pen kya den ta ke daw la da ha ke jing yem ke jing ke don ke jing artetien bon sien ngim yo ke kamba la ring nang skap ke sur jong ki nong shon la ring nang skap ke sur jong setan la ring nang skap ke sur jong ki breu kalong ke bala ba ngenom yo ke kamba ke bajanai. Tadi kita tahu kalau kita badon kami ni begin duai kum ba unie ukpa jong ni ukna uduai ya rap ya kejing bamngat ke jonga. Pada shisha Jesus Christ ulale ke kamba na mulong badap de kejing ye kejing snai hagri ke klip mat ke bamentaru ni syakri yo jo ublai badap de kejing ye kejing snai lada ke don kejing artetien ke dorot kejingi. Tungin weng no ai kata kejing artetien. Ni ubamadla ha kejing kta ke beningkong ula yo imat henry yo ki breu kum ki deng shimlai ki breu kum ki breu pun sien ha kejing kta ke beningkong ni yo tang ba kam syai kedar kum ba kadai banlong tadeng tak daw la daga don kejing ka ha kejing mot je perkhat ke jong pi wad hadit ba fleu skoi ke tien ke jong blai henry kam pat shim la syai kedar kadang berngot ha kejing mot je perkhat ke jong pi man sngo thu syai kedar ye ke tien ke jong blai firan kam ban shash kol biang sa shisien firan kam ban mat biang sa shisien ye ka
jing trai ke jong ble ke jing em ke jong pi khnang ya ke ba fila ban yu i shai ke dar ha ke donot ke jimur je perkhat ke khmat ke ba kenjaman sem kani ke jing matla jong ni brio ke khmat ba kenjado ke kren pat shangi ha ke bede ba ke khmat ba kenjaman sem lefidon kami ke jingktah ke ba arsien bediang ke jingktah ke ba arsien ha ke ski ha ke klip mat bar fin yu i shai ke dar ke bo ble le a ke jing ke jong pe te to ble un kirkhu baru le de ki kamba ha ke jing ke jong pe ha ke kerteng ke jong Jesus Christ amen.